Hello Perla, good morning. Welcome back into my channel once again. Ka step sis jain ka basuk ka bakamen ni pi uwe baro. Te mendagas ngi ngan let pai shiging. Namar baka day kate yaw ka baar. But hagju ko por mendagas ngi. Ngayo ru ya ka invitation. Ban let siya ka convocation jongka NBI kaban salong hang ni hapo Pinebrook Center hang ni hapo Sumer te ngadang perkhat langan let ne nganam let syaktika jaka namar bakidan kikam kibang ban let ban pen i yalade sya u doktor te tangan sa pen i pi sibet mongan sa update ya pi ladang let ngalapan i ki clip jongka convocation jongka NBI mo nongpo Bible Institute convocation te lada ngamlet kamot nganam pen issue yaki clip jongka taka convocation te yamata kasni te tang kita te kini gide tang kendiat ki update ki banga ICP te elementa ngin ya leilang bat nga okay to ka kani gede ka convocation mo ka invitation ka banga ngayo te mo te okay ngan sa pani pi mo kita hintai gede ke ban sa shim ya ka graduation nta Kan miss be. Mana? Yang ibaro kiblapoy sa kanila convocation program matagas ni mga tulong kanila Pinebrook Chapel. Jadi kongre yang pedang subha yang di graduates akan dapat iban yono yang certificate matagas ni yang subha kamtam ya i guest speaker di jongi ibadai Sir Robert Rees. Great and mighty God, we thank you and praise you for this beautiful day and beautiful moment that you have blessed to each and every one of us who are seated here in this blessed room of Father. We thank you and praise you for this occasion, for this special day, especially for
Henry Lada Pidon, Kajing Pihun, the Batang, but Kajing Pun E, Sap, Hakadon, Jompi, what Lamler, Pisha, Kajing Shisha. Kajing start come along the dark Kawan here, Najro, and then Kabakanja, Pate, Kabakanja do, Kabakanja Sukin. Nama Hakabadon, Kajing Pihun, but Kajing Pun E, Sap, Hanta Don, Kajing Pihun, but Kajing Basnil Waro. Today, but yet, what a blame. Namar iim kaperthai bulan Shibun kecingele, kaperthai bulan Shibun kecingkelang. Pidai ban scam ha kecingget kejumpi, kata kecingget kejumpi how play. Kadang tu kekentin ke orang kumne. Be faithful in small things, because it is in them that your strength lies. Kani ketika kentin kebelakang tak Mother Teresa. Ketika itu kebaan kalau kumne. Pidai balong kenong pelah bagi nongrak kubor, nongrak jingsai kijok Chris. Ketika itu kebelah. Tolong silur banyatu sediwe yang kejingat kepidon how Chris. Kejingat tu basal to syakri yoterai dakan jin selurit. Ada piyo yang kelak, piyo yang lenti, peteng susu yang dipulai kejepi. Be a lifelong learner. Kata betul keketin bawa angkom ni. If we do not continue to grow and develop, we will soon be left behind. Yang aku boleh sesempat nak bilang parok boleh poi. Yang kita sini boleh berguru ini, boleh berguru. Kamtam nak bertanya ni graduate, kibala pendat itu boleh kerja. Pakai saya sertifikat itu kita sini. Boleh norkat tapi kita jom jika apa kita boleh menelan untuk keserbor berlangsung. Amen. Director of NBI. Entapat inyo ya kajing roy kepal na yumis pibasan simsan.
Mempersai ketika graduation service ketika suni kemudian ki graduates jom ketika suni jongka nompo Bible Institute ninta ke NBI family u coordinator jongka NBI kikme kikpa ki bahayeng ki pasem ki nong yalam balang ba patkong kibadan bunom nyago yo blay hagni kasmi bukhara kasmi jom treatment kaba kini di kun di jompi kini di be di jompi pia ole don hagni kasmi bukerpan ke jompi sobanya chapang yagni jingkren de libat ngantep kanu ka habit di jompi golong kasmi graduate kumno ka habit di jompi Kung snabu no tip start na sujajay yung doon. Sujajay ba? Kung kamdam bijing excitement niya. Kalau hakito mga graduate sa ko bijing tip yung kung snabu ma post R, ma sab bido didar nomor ba kaya singi ko kapang. Ayos kan, let's say lebring jom hindi mo pagdam nila, let's say kalau belum ada experience, let's say kalau belum mamtil. Dan mereka ni kasi kung kanil kasi bakapang kepada nunggu ka kifme kikpa kita semua sarong ru. Kemudian juga kita mana kita rekat bagi kita sarong beri iki cool, beri iki baik kita joki kita pom iki gaun kita company. Kalau kalau kita pon kita bisa setiap hari, iki bom jutek company program itu company, pajuan usaha pajumat company. Kamu nunggu GSM mengenai GSM ru. Dan ini lain yang ayo play, dan begini kita ski berkerpang, berkerpang mereka di program kita prepare, kemudian di GSM kita bagi junom. Saya kawan wanra yaki katun lagi jika tu lakukan tu syuri yang boleh bersyukur. Kini kesini kalau syar kesini kebakerpang hari kata bagi rasmo bagalomru kebendak kebakerpang yang abandor dekat dalam api kum kini kesini kebakerpang juga graduation service ke jompi. Namun kata bersakhi yang kini graduates ke jompi yang kini presiden ke jompi kini khodika ke dedication kejing IT, hard work,
Berkunju ke komitmen ke jongki, ke bagi kita ai, melu asli, ke bagi join ya ke nompo Bible Institute. Berkunju way na paling hikai, tu hikai okay. Hoi, ngamak dendam baik di kelas baru ke bagi dendam absen jibnai ke kelas ke dendam. Mawan tak sisin jibnai na bagi schedule di bubun ki joman namai. Henry hapo juga sisin jibnai ke bangalai berhikai okay. Next camp Kiwi kita hikai kiwi apa hikai arsin jibnai layo abang kam ngam jeliu kita hikai. Jadi ini pun berlipat bang yo hikai lembat ki. Kalau long syah kita ku ontang kiyo hikai kalau hikai yang aru. Kalau hikai yang aru ku menun hikai ki. Bang masa kiru kunju ya kita kut jumut ku jongki. Kebetulan kut jumut syah kiwan sepo jong beri jaga jong jing pulih. Tamadam ni masih stingu. Kita hikai kita bah kita masih sting buat kita kita masih serius ya kita pulih. Dan ni masih sting lu habis kita kita pulih. Kata aku julok, kalau kita student orang serius, kita student buat kita masih serius tham. Melalui yang kita IT kita happen kajian pelajari kita kemewaran kita sekolah buat eno yang bantuan kita jaga kita jaga kita nanti kita jaga. Berasisi bandar harta kita eno akikam kita kita eno kita family kita bantuan banyo yang kita punya kita boleh. But man kapor kita ngapai kita kum kita punya kita ni. Kalau ngapai bang EP ada mesin kita cuma kita kilom tebi kilom pa kita sama. Kiba IT sisai lagi nak kita kam kita boleh. Pendap yang ada museum jom kita. Hapo jom kita senang kita boleh ya. Ngayon ini kunju yang jingkat, bagi jingkir jongki. Hagar kong perkat perdai, bahagi jingde kunju jongki. Iskan mabnom hagi jingde bagi para bagi kulinan, bahkan tapi iskan bagi jingde yang kektian jumlah. Artuli kibentana kektian jumlah yang pak kulinan bagi kulinan ini. Kung kejingan sir, obstacle ball, berkong kejingan tu. Yang kalian macam syukur boleh jumpai di kupor kumta. Siti ko ajo pol syukur kalau balai kalau kan berubah. Kejing top baru kalau berpersat mesti yang boleh. Bat keba mentoy, ya kejing hikai, ya kejing seneng, ya kejing pembek, ya kejing pembelian keba hak hak. Kenang ba ubrin boleh. Untuk long janai, habal pendapian yo si kejing dia keba baru. Kalau nak kosam. Nak berkhot kemeningkong berkebaan. Ngahukum Ahmad Blay baru justru sebuturai. Uban sebisar yang kebaim pada kebayang. Badai kata macam impau joku. Bakai hima joku. Mana pun ini. Tu penyalap yang kata kecil. Tu yang minat haba dipor bat habam dipor. Tu penkendu. Tu seneng. Tu gentu. Dan kecing syaslam baru bat ka jingkai. Jingkai itu jumpi. Te minta por, iyo poi par sakoi tentang kata ngolong in yo ya ka ordination prayer dan yang kedua tentang nanta kini kan handai buat graduates. This time we will have an ordination prayer for this 19 graduates. Te benda ni hot subha ya baru ki graduates kinuat dan semat. Baru yang jelas kita berkat lahane. Salam Morris Klein. Dem khosiu. Kamsane jadi program. Masih jumlah ini suatu yang kita ciptakan kemudian hari ada gila atau apa dong kamu ke bakalan ciptakan. Jim
Jin Krista agis inanta Nim siang tuksyo Lagi China Ulay Nisang bangga Banwa ya ulay Karung kawae Wangko idem Balat weda ulay Siakan ngesni kun kuburom yang kini kikna lane ki sama kilong kme kilong pan ke bala pendap yang kecupuli ke jompi hagan ngesni ke momenta boleh syubone yang kejunun kat ke jompi boleh syubon rokumju ya kabur ke ba ibit yang abat adam ta akaban long kumpuai nak manungi syumata mansami ni ka certificate hagan ngesni syakini ke bidi kau pengo syuai ke ba mansami ni ka certificate artinya iki mengkuat apa dalam tak jompi kebenar kau. Aku mungkin isni ke berkepan. Karena ke sertifikat kebangingin Asyafi yang benar bagian penting kita.
Yo bidon gaji suku bakalan ne bomtem. Bagane ke certificate kabangian kadai yang kita dalam pendap yang gaji kuliah ke jogi kibala syom hakalai semester bab kilala pendap yang ke ai ba nakalian juga institut kila penbit-penbian kila bu iki bakila pendap iki pendap baru baki dengar penyo yang gede ke certificate baki kertain juga certificate kadai diploma in theology dah betul di lepas adu betul semester kidon lu kiwai pat student gudang haka second semester jangan kita kejoki te kali disni kum gejipun ki disni jom jipun kenda kidon joki basyan kiro unda galak dek ga third semester kita ya kade ke certificate kejoki nak buka kita student bangsa yo shen ni kade ke certificate pangan sangat paham yo kopi suntuk pekelab bansimen kani ke certificate banyak kali menjangka nombor Bible Institute kira pun kami ke certificate apply kam anda kini ke certificate kami ai kom ke jimpun sisha apabila pendap yang jimpuli ke jambi adu utak semester ban kalau kom ke jimbu sak jipma ya ke petang ke jambi hadiah habun kibat day hok penyo yang kini certificate dakan ma ba ada undan banget japi umdan bapdian ipi lane umdan bala ban sutu apabila bersyar bila dipulih ai dengan ikut peni bangpai yang ada macam sisya kane ikut ru umamne kadai ikut bapimbu sak jengin ma ni kami telah bit setang adin asam Islam kini kena pulih kila ban kila no usnam ayu dipulih subjek ayu jelayo mensyom te ngangai sekam kane dan certificate kadon haka iki marks kadon haka ya kita tentang subjek kadon haka iki senam bagi cakap te kalau uji musa cikna pateng-pateng haka kata jompi gun giti jompi kanong pun gaji sa cikna kanong pun gaji kunki bala boleh ibet benar yang ini kanong pun baru institute nomor buat haka pateng gun giti jompi ru tin pendi berpindong ala dai kuai berpas let sanopi kapten jompi gun giti kita ada gaji kun syai haka jilai bakane ka certificate babi pilsayo tena kalian jongi kumki nohikai di akhirnya kerpang ye gini ki nang kule mar ban ong tang sama de shu don ne ki lompa don ne ki samla don ki lom meru akhirnya kerpang ipi ki nang kule ye boleh ye ne bat ki bala pendap hok yang di kule oh itip ki nohikai kan don jiduna ne tai ada gila ban pendap ye kata bat kami kini dia kedai om de ye tang ha kule andai ha kam ma ki jingla jompi ha ministry ni jompi dengan pensyai kiba dehok beliau yang ini certificate mendagasnya kita kat kendayun tikini kita kat kendayun kila dehok beliau bakila pendam yang ke mana yang ke institute ila bubai bu renti dia akan import dalam Islam dan kat iwai hedin iwai ban shim yang ini certificate bak kita ini nang shim semua ayat dan burung dan okor bak wan nak kalian bersami no nak kalian kita ada jumpa baik kalian juga punya dengan ni burung nang bersami nang selepas kita bersama kata ada ide bergema pada kecil apa di dalam ni bon kiri orang ba di prasyakri di cumansan di pastor di elder tekum gaji abang kalang ngaku anin remote di bagian bangsa yang ini certificate syagine di katun dan di bagian hak bagio tenen kau insya ngakhat nak di kepor ya i pastor Morris Glenn ibrek pastor Stalinda Karbuki kinong sim certificate pa ciki maramo pinong yo kung gadigalan tapi pas kay mara action pa ko maday bandong din sa ini Doblish une unsan abisurong te hangani kapor komentar nga khotpan kaji subha jong evangelist kishan tado ibolong wainik para syakri bapak yakibolang ibron syakatai western diboy takane kapor menta evangelist kishan tado isami gini certificate syakideki badayok padyo I overwell mersing
iba seluruh Malay. Kongreka Sengkeli. Kongreka Sengkeli. Toplesmunnya jelas kisan. Nang taman korban saya Pastor Jayan Kundai. Pastor Jayan Kundai ini sami gini ke sertifikat. To Iban Roy Kong Sedam. Iban Roy Kong Sedam Iwan Shim ini. Iban Salan Seliam. Mebis Lendor. Mebis Lendor. Topless punya Pastor Jaya Mutlen mentapan ngakot i temensan Ji Yuria ibadai temensan iba pet yang belang mau dingum temensan Ji Yuria ini bersama ini seperti ngakot akan ngapor ya Nancy Kongjo. Nancy Kongjo. Iwan Pli Lendor. Wan Pli Lendor. Nangka Iban Sempang Kongjo. Nangka Pierlisha El Nomlai. Pierlisha El Nomlai. Topless punya teman Yuda. Mentah kani kapor ngakot saya elder RMCM ibadai napa kabel Chris mulai nulung. Hak cukup por kebet yang kabalang cukup Chris apa nomen som. I elder RMCM in one senjumat dan sami certificate. To hak ni kapor I ban sempang seliam ichip ya certificate jomni. Ban sempang seliam. Nangka iba was nongrum. Iba was nongrum. Nangka Livington Suram. Livington Suram. Topless punya elder Armsin kelaban syong te syawapir kinsyong aku belayan pir yang citong katu kanipo nakam taban buro mi gini kibrehok penyo ya gini kasutifikir kecongki kemudian ang syawapir hanglang mo pidon kung pinamuli to pedengkang ya disubjek baro jingkai kenang ba iwekin i bejuksai topless lang ba kajuksai kabapi pi syuway dan tubuh nak tak kecopi, dunia cakram, kakam kecok tuai, kejidai berkecok kuliah, dalam apa kecok kuliah, kecik anggun dalam institut, bapin namun tangan ni, pinang beak susu, kecok kuliah, bakam sekaman,
hak binang apa ai sa ni bat certificate ki bakam thlan bat ki bakam biang chu na lo ne ka diploma in geology ki bakyo manta dan ko nam ta chong ki kini ki third semester ki bala yo ya ka certificate manta blend ko guru ini kini ki second semester ba pir pula banyane hadi berpindah ke negeri Cimpule blend ko ini ku chu da ka jimpu ku chu nam ta ko chu amin. Te kebenaran kalau keburung sebelah, udah ulang tahun kejadian kejongan, udah ulang tahun kejadian kejongan. Te ngai kebelah ya pe, di nomor ya kena keprogram, berkum juru yang ini berlang. Te kebenaran semua berayu ya ki ya imai iba kiba kerja berkum juru ngai kebelah Nasumu ya ki prasdan berjongan ibla kesalang hak kedua kita rajin berjongan hangte hapo NBI berkum juru nasumu ban ai kublai nasumu ya kabalang berkum kaba ai mesin ya rajin berjongan berkum juru ki sama kila kesalang dari jengai berkunjungi habang Islam mulai berkuliah hak NBI berkum juru ai kulai yang ngaji sang semua orang student ro ngam kunju dia yang ditrai lang jongping batnga kumta mulai ulio kerku yang ngaji yang jongping iwe hoi aga jimpulai ke jongi aga jimpulai ke jonga pi yang jinga hamana uwe breu nasentu yang kita ba kilokome kidon na jonga jinga mga ngadon mga jonga idon mala ka jonga kumta habang kulay NBI musin kawan ke jinga ajin ko jonga ngai ka don jinga dan ni student berkunju ni semua kumban pablo ashtenpor nakidaw ki babun don nakdang ka jongi ni semua pablo yung sana no ashtenpor namta ki jimbang ni gitu don nakdang bang ngala bangan yen hakane si kumni bang nai testimony yapi na ai play ya ki pastor barogi wedon hamni ki evangelist missionary kumju ki tenan basan baro I Sir Robert Rees ru ibadon lang hamni na ai play ini but irang bakalam bakum jo ki long kene ki long kapa ki student ki bahaya ki bahasan bewan ban pensian lam yani hakane ko por o ay so batong habangan yang hani masuk kumbangan kinyo sisya wakta kana sim jonga masuk dap ta jingknen kaba hakane kasi so batong ba kay ka jing kmu ka jonga kay ka ba play ji dengan masuk kalau ka jing jong sisya hakane kasi te ngam sula klemda ai kulay depan yang kanong po Bible Institute Committee kamtam di missionary badan kene kamensi wat apa dem katu kat lisnem kumbangi layo snow ba kam simdan syu kene ka Bible Institute hanong po Henry na ai ko yo play kene ke jikren ke jong play ba idon kamensi ba in sedang
today on this program. They, Brother Robert Rees, they say, he will come Sandata Kidip Hamo, Idei Kun Jongi Embrace, but Usharis, the Kunsiu Jong Brother David Rees, by Lois Rees, Kinegi missionary, Kibalawan Seneri Kasi, Jongi Hagisnam Kandais Sanho Andrew. The three kila sacrifice, the ID, yang akan jom 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 popor, baru nam darkam jom mulai berhon three, hari ni time ke jom ni. Bagi long neru, dalam bar jom Kristom, jom ki apartemen jom Robert Rees, jom ipa kami jom ki bala ayat jom senyang subun naruda ki Kurdistan naruda place. Hai dong bagi Thai ni jongi. Te minta Robert Rees long iwe long director jongka South Asia Mission Bible Translation. Kemudian samdia kepada komen pat long. Pamentaru idon ile translation. Penkala ya Bible New Testament ngakitin frame sya ngakitin benar. Biar finish kata. La Tristom, Hakini, is number in law. Ada untai, yang les lagi way but in translation, berpentelah. Ya Bible hakiki local language. Kapa suku, kapa gila, kapa boleh suku. Kalau instructions in the book of Matthew. Gospel of Matthew, Chapters 28, verses 16 through 20. He said that he had all power on heaven and earth. And therefore, we as his disciples should go out to the nations. And we should baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Teaching them everything that Jesus commanded us. And that if we did that, he would be with us to the very end. And you sitting there, you have answered this call. You have answered this command that Jesus gave his people. The very last and most important thing he asked us to do, you have agreed to do it. You've decided to become servants of God and obey what he desires. Every one of us is called to bring people to Christ. But I commend you because you have decided to put that as a goal in your life. And I pray for your success in God's sight. Lord, I ask you to be with these people. They're ones who have decided to follow you wholeheartedly. I ask you, Lord, to give them success. Not earthly success as we as humans judge it. But a godly success as you judge. Keep their hearts pure, clean, and focused on you. Give them your spirit and the strength to do great things for the kingdom.
I would say jom meki, but come tam ko bor ya ka kin la tre nam ta jom tin ke jom. In Jesus name. Amen. Hagar te Jesus Christ. Amen. Balik pulang kita ada kementerian kini ki kau lagi zomi, kita benda lagi jemput lagi zomi, agak kecil lagi zomi kau tuai. Kiki baru kita semua pada dua segi pemening kau lesi, agak bagilah rai agak jengkem ke zomi kita tuai ban shen agak digelinti kalan, ban tip shushu agak kecil lagi zomi kau tuai. Ngai ngok tuai bambala bats kami ki, nado kata kesegi pemening kau agak bala shen agak sinjam kau tuai. Ya kawan pulih ke kita ni jom memang benda kat kum ni jom pulih ke jom bertahan jom ini kai baru harga institut. Kau try ke tuai, pemelapat kami ki hadap ke dengan seni ke meminta tuai. Ya kawan kelayo ya ke jom benda lama ke jom pulih baru ke belah bersyarat lagi. Ban belah bersyarat lama kita ke jom ni lembah ke jom kai dengan kai baru. Tuai boleh jangan semua kum jom tuai, balam ke jom ku ke jom ni tuai. Mana syahat pemelayalan melajung syakri jomai tuai, missionary tuai balak dan shime ke dengan lenti kalat kumlobat ben saprian lari ban ai ke jingikai, kabeli biang ke kumkaman ke jomai tuai, lembaga jingikai ban kita kini kai bar ke pemelayalan ini. Kenmau yang dikateri, bahkan NBI kan sedang biang jaga kelas nadu ke perateri benai mat, senam aku pesan new senam. De kapor long kelas kan long nadu kindai baje men step hadu lai baje janmet kumba julong de ka NBI kan dukru ya ka BTH kurs nadu newsnam de kini kibala yo graduate minta kesni bagi lambang deng susu ya kejing pule ke jogi haka kurs BTH te kumba isa franki ila keren mene mau by education never end kajing pule kam jukut nei te nomor kata itu bala graduate ila penting susu kajing pule ke jongki haka BTH kurs te ni hot pat yang som haru ladadon ki parabangin lane ki perlu pressure no ki bakwa ban shim admission mo ki bakwa ban join ya kan ika institute ki bakwa ban kulen soba mo pinyo ka admission form ha te ka sni ha ka prateri ibu baro lagi lami jom ye wisem jongi ina poi ni ke jaka ni semua bagi ayo ke cikurku bat kani ke long ke sni aba ajin kemen namda jongi iwe ne namda kini ki graduate Henry namda jongi lambaro bat kalau namda sni ke belakangku bat keman yesa jikan mau haji jongi iwe te hena por ayah ni man ai ko vote of thanks man ai chicken ai kulai ani por ko ta te keban ko ni so man ai kulai kerpam namda kini ki graduates kini ki pendap ayah kejempule kejumpi flash board yang juga kejumpi 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 tom kejumpi kejiminat kejumpi bagai scam po boleh urang yang dalam kat pi iwe kejing kumulai kalau ku nampak di Sir Robert Rees. Thank you very much sir for sparing me your valuable time to be with each every one of us. I hope that God will be with you always and with your ministry. Tinggal boleh kerpang na jungi kajaka ko hamjai ndrei la lut kita si ko por jungi banwan ni kajaka ban sakhi bador ka ban ni har ni kesni ko kemen tiga jing boleh kalau ru nam ta ki pastor ki evangelist ki elder ki deacon ki rangba jung balang ki benar ka ban ni har kesni pementa jing dan ko jupi kadi jing ai muslim jing kristian nam ta NBI Nompo Bible Institute. Kajing kulai kalau ru nam lagi kimi ki pa ro ki henmen ki para ki bahi ngasem jom kini ki graduate ki ba lafun kubu rom harga sini ko beta. Kajing dan jom pi kalau kajing tersian lem nam ta ki khon ki jom pi ki bahi ki jom pi ki ba pendam
yang ni kecing pulih hang dia por kota. Di kecing kublai kalau ru nam ta kinang penyai yang ni Pine Brook Center. Kita syak suhai ni nak penogam yang ni ke building yang ni ke jaga. Blend untuk ku iki manager staff kinang tray baru ki badan hangge apa Pine Brook Center. Kecing kublai kalau ru nam ta ibah Daniel ibah penbiang yang kini sound system kini kuat sawa ani kuat kota. Lem dadan mai tingin nolak sawa ani kuat. Henry ni kublai kerekam lagi. Kublai unang yai terka berpi mai kemen pusat kain berjumpi ba pinanglah ya kemen sapi kublai lem bagi ni kuat sawa ai kuat baru. Jing kublai kalau ru nam lagi nak ruai kerekam nado i bantit mengurum ai ruai bas kit jenggot ke ba aimen siam nam ta jungilang baro nam ta imes kibasan siam san ke ai di rumai ke ba skotiam apa yang jungi nang ta ki NBI students kalai lang dan di bandro Kursenam ban pada jungi ke ai di rumai ke terpang ajing kublai kalau ru nam lagi perasam la jum kablang polis am siam kibla volunteer ni semua kibla irap kibla Simi akam dengan segi komentar, boleh sibun nak jumpa baru para semula. Kecil boleh kalau nak pergi NBI teachers, kita ikai jangan nampak Bible Institute. Kalau nak pergi nampak, bagi belah kesan board dengan NBI, bagi lah penmi hari segi yang kini kisah kibatian. Lembak cinta kita berjumpa. Ngai skam boleh nak pergi kecil berjumpa. Komplain ikai badan akan kita NBI. Jadi kublai galam nampak ini jasa nongrum ibalong ini nongilang itu praise worship pada kini. Kublai berangkat dengan hero pada upor. Jadi kublai galam lu nampak kinong sundur videographer kibelah siapa video kibelah sundur ini masa jika mau maklum tidur lisingilah maklum. Lisitang kias nama lisitang bola mana kilah maklum loh. Ada yang tidur. Kapelong ini menyesat jika mau. Lagi por baru. Kajing kublai kalau menurut namta missionary jungi ba Belton Sekolah. Hoi ngalai semua nai mana kajing kelak. Kalau por apa lahapan sange. Hendak kajing silor masih menjungi. Kita kajing terang masih menjungi. Lami biang sekeman. Man penimbiang yang dengan nombor Bible Institute. Tolong kajing kerku sisa kau. Nak mereka boleh mensiam bakador. Ani foi ye pi gawe ru. Ba ime jongan ini student mereka ke. Nampo Bible Institute. Tinggal ayo you boleh lembang mereka. Nampo Bible Institute kita di mensiam bakador ke balami sekhmat. Penting priang ya gospel baju Yesus Kristus. Tu boleh kita so. Udah tak lembat ni. We. Nampak belum boleh. Amin. Jangan ada program. Jadi penbaik lihat dalam dunia, baru ini absua bermi ini graduates, dalam bagi nohikai ini yang nolai yang teman. Hadin kata insami ibadah dunia, insami lang nolai banyak mulai kumgajing kemen, kumgajing semua mulai minta kasih dan waktu sampai om bagi mi ada jengkang, baru ini lang ada jengkang dan sekaman menjunga. Kita lalu di dengan kisah di mesin balu basah kenal Hajim lengsok kajing imha berkei Lengsim kordolero Yenjo lengsim hidla on blade Nabakun kijor nabobatya Atuando mentale kabasaki Manu keng bakoy
At the end of this graduation ceremony of Nongpo Bible Institute, along with the pass out student, let the love of the Father who art in heaven, the sacrifice of the only begotten Son, Jesus Christ, who died on the cross for our sin, the comfort of the Holy Spirit, all these three in one, be with each and every one of us, be with the graduate pass out, along with the family members who will venture in the different ministry, be with Nongpo Bible Institute as it continues to impart the wisdom and the knowledge from the Holy Scripture, with more students to come throughout this year and in many years to come. Be with all the faculty members of Nongpo Bible Institute, be with the committee of Nongpo Bible Institute, and be with each and every one of us who are present here, along with our brothers and sisters who are worshiping day and night throughout the world, for now and forever. Amen. Lekker koffie. Lekker koffie. Lekker koffie. Lekker koffie. Lekker koffie. Lekker koffie. God bless you. Hả? Sầm thí. Tôi lại gọi vậy. Hả? Lekker koffie. Bakit ba mo? Then laway na kanika graduation service ha? Ya lek ya no. Kini gede ki perlok belayawan no karo. Lekker koffie. Lekker koffie. Lekker koffie. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Lekker koffie. Lekker koffie. Ja. Kamu. Ada apa? Saya sip. God bless. God bless you. God bless you. Lekker koffie. God bless you. God bless you. Thank you. God bless 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 you. Goodbye.
God bless you. 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 Once again. Blij kerkeuken, man. Blij kerkeuken. Blij kerkeuken. God bless you, my dear. Yes, God bless you. God bless you. God bless you, sir. God bless you. Hey, God bless you. God bless you. Hey, God bless you. Bless. Lekker koffie. Lekker koffie. Ini baru cakap sendur. Mana? Kertas? God bless you. Kini ki student, no? Ki graduate entak sini, itu. Sedang untuk itu. Cara. Palmo. Ngapat ngekuasan kini kiba sendur deh. Ngangit si mo nang to kila yadat bannya sendur. Kidan kini kiperlak neru, mah. Oh, tenat ni gikse hang ne pen. Kini ketiga jimbau bang abang mental sini. Ada benduai ni. Mam nak ya. Jengkam tu. Oh, lam baret. Ini ki dang ya bamja. Nah, dem.
Te perlok katungi laya mi nane na po Pinebrook Center te kani ga video kal ajrong bah marba pila tip himo program kom tu te komnehi hingan penkut no ya kani ga blog ka jonga ka bam takasngi te lada don na pedang jong pi bidang poi tmai kani ga channel ka jonga so ba subscribe share but like te hadu ni keduk bang ha ka wei pat ka video te hadu ta por okay bye bye love you guys from Sarmo Blog.